Ontuko ega kiano bu siasa chethirite ikigwata mwanki aja Meru na omea Meru ngambanio chege siasa ikioneka ontuko ikeja a siasa na boba kionekana kurima na bobongwa kioria kiriba ingiba aringi kura kinyane kwenda kumenya kethira barabara itene ni babaritirite ngugi iria bathuriri bioria ni kiri kinya ukonie utumiri bwa mbecha ni atongeria barabara itene mwanya mwanya. Mwandiki wetu wa Nteto Muthuru Muriuki na gichunki gya siasa. Kiumia giki gikithira ni kuonekete kwina uge kathumba bwa siasa na urungika. Bwa mbere tukiambiria ni ngavana wa Embu Cecily Mbarire akiorobire mbunge ya seneti ethora akiuga ati natumire milioni 10 kiretithia bikibiki kirembeca iria ciari cia gwaka njuku cia thirikari. Chair, around the month of June we had what we were calling a Buddha Buddha Summit, where we were launching the Buddha Buddha Circle. And he came and told me, we have no money, there's no money yet, there's a delayed exchequer, and the summit was here. And this money we had undertaken to give to the circles. So part of that money went to the circles. Undububu, ezia bonda bonda, kuma kaunti Embu, betho bakiregana nabu na kuona mwanka wa kamate mutharaba jwawe no ni undu wa uria tureguire goro ati kuratwikire atembia cia summit ati cia rutiro we treasury varia bone maveni tondo mbia icio kacia sangitwe na nginya muthenya wa summit kwena mbia cienge cia rutirwa vare ni akindiki na aria onthe mari vare muthenya ucio. So tungienda tu governor atio kuthie njira ya gukunga ya kuveni andu akimeraga ati atembia ati iria iraga gwe treasury ati ciatumikire na boda boda summit. Tukiuma kaunti Embu na kuja ndene kaunti ya Tharaka Nithi undu ura pitha bukiariro muno ni ndaraca ya Nithi ara mwankira na thirikari ina mbango ngurani kumenya ndaraca eje bakiugo mwaka o mweri bakithwa bagikinya nikenda kwagiririo ntububu na matatizo hapa Nithi Bridge, si ndio? Hapo Nithi Bridge imetusumbua. Sikizeni sasa, contractor yuko tayari, mimi nakuja na contractor hapa maybe in the next 1 month ama so, ama nikichelewa kidogo nitatuma huyu fireman akuje, si ndio? Hiyo bridge tunataka tuitengeneze upya. Tumeweka pesa bilioni 7 ya Kenya ya kutengeneza hiyo bridge. Tukiuma kaunti ya Tharaka Nithi na kuja ndene kaunti Meru aja na boba pathatu ni bonekene bakiambia ndiunga ciao bari amwe uju ni mithikari nturi mugambi Manyara na Nkirote Birere na kire bakuinyiria muno ni kurita utongiria boruto. Daka Songo atora ataweka watu pesa mifukoni, tuwasaidie, utoke kwa pikipiki upande kwa sienta, utoke kwa sienta upande kwa mbasi. Kunayo tunaona hapa hatuoni. Uchumi bwaiti atwabera ugo tabua share akore ambeche chetu twabera shae tarea ana bareo kinya skuru twabera mbeche itakinya, yani mikindoli wanta uma kwa hivyo lekanete na Kasongo ara na ara gweto imendi twarekaniria Kasongo kitambo sana na kirango na ukurikania na tikiri siasa kute mundu na mucore au kanyima mithika na mpuru barare anthu ndi na ndi mithika na ambite gutumiria unyanya kiri mpuru. Shujaa wa Mikindori hii, shujaa wa Tigania East anaitwa nani? Aja anaitwa nani? Munadhani mwita kuja tufanye kazi na yeye? Pesa ya kwenda mbele. Butamwere yetoa hata nere. Hata kuira mpuru eje one time. Ipo kwenda eje one time. Ibangana pa kwenda mpuru eje one time. Untu jabubu bukithika kumakire PSO Iwanda niwe kiburi na rutero rurungi na gweta mithika achoka kire ruto. I want to appeal to my brother Lintore, who really taught me a lot of politics. Come, we work together. Iyo bwari akendeke bwari kiberu Lintore, ruto imochore oku. Twari, because there comes a time when interest chande, the community are more important kulokia chi individual. Uri atere, what is the best deal for Meru people? And even ukona mtu nukona tiumbwa. We start out of a government in 1992.
retware KDP, and you know the kind of voter terrorism as a community. In our community, ukiona mtu atiomboe na watakuwa na kwa tutetea tusikire ground ende tusikire ground tukonyera tusikire ground tukira mengera yo tukira barabara tukure customer tukuri anda meto. So I'm appealing to you, my brother, to come and talk to your friend President William Samoei Ruto, and I know he's willing and waiting for you. You boari boatanire na methika oro kura choke kiri Ruto aduga Ruto na mwekirite ibu na no mwankete Ntoi madharau tuonetwe ne thirikari William Ruto orabo komeanta murete mimi naona ametukosea heshima kama Wameru. Kasongo tunakuambia sababu ya madharau, wewe ni one term, ni one. Aja nionyo kiritu murungia gutonyera na kuria na ndiru tweta nungi ukeja na baraba kuga ba mwenga batunia ntoroje na baina right yao baba kuwa he must go but inchoka ankaboria na ndi sasawa Ruto has gone onge oyete no bireni who is coming ndara idan tubo ndo china na William Ruto okay baba baina midhoro mingi muno amuna migambo yonde kirito arigwa kagwetwa na kijana nenkanire kiama kibaraba kendaga nanti kwera mateta nantu kiama kiambasi ukaroya kalire igwa ntatigire omugamanyara abantu shu na kibuti ndabera kera ibo kuona bogeti yambasi bwagale yugeni bwiti yeto monga kiri tumurungia itata tidie na uniga nkiri ko kiranko barombo ibatigana nani egitarire na kethira kabu kwenda thuro kairi wa kurega o kaire na kaire ontrongama kura no ireko ntecho akwite kia MCA kana kia MP kana kia governor kana kia senator ndene Meru ende tekua nimpumete siasene isiasa cia kithurano ntire Ngabana Mutuma aruga wena kwenda kuthurwa ende atirete uturika na marumi lakini bado twambarareria uturika bwana laiwa unegoruma na muno bwana euneko buanga bana mwekoro bwana atogira inya keng'ang'i oyu wenga bwana ogarita keng'ang'i royene ni mageng'ang'i jaumere royene bona ni mbibo tonere mene tekeni community taukumira ibone nonto nibo kwenda nturika cia Meru tukite entertainment wolo kumba kuina mono no kulingirwa kura kinya tekwira antu ne ate wayiria ko kele tukwenda tedera ni rumbo tukwenda tutiringira kama nukura nontoe na kiroto kya Mumeru ibone te kiroto grande nakyo kiroto ke we transformative i future oriented kana iroto bya kuringirwa ampe na arua na nteto idira i future oriented ubaba mantu na ine bubu kibarabara itene na baraba konda kuromba kureji nende to atakere wanta mwekutha brother urenda tugaba Meru bakwa kana bakarate tega to support thirika era yeko genda to na maendeleo ibo tokethia CS lentore na we one time Mutuma ntwathi we tuta neto manere ndebe tareki kenda mweri wa 8 2020 wewa muina kanto beto Mutuma weri athuro njurieku bwarie mirengo ni de Meru baraba iko kwa one time kwina batuta kana ni atia ende bwenda tukarende tuwatanira mwe tukaria tumia watu etete aja nandi tukinga mweri jwa mbere jwa mwaka na kwambia mweri jwa iri au ni otuli siasa ene Meru Muthuri Muriuki gichungi gia siasa